Henne kasngi ka pratare unailar. Kinong yalam jong kaseng East Coast Hills Local Taxi Welfare Association. Klaikindo ya kinong pathai ko bor kejala batpen pau lor ki babon ki jing e jong ki hakabatlun hakikam jong ki manla kasngi haka kamai kaji. Kawai ni ki jing e jong ki kadai halor ki jing keo palat kador jong ka insurance kabadang hak snam arhajar khatsau ka jing seo kalong 2000 news pa san phon reu tingka kat ba menta kala poi saka khatlai hajar lai spa tingka kabalabo ak jing e am tangi trai kali Henry wat ikinongnya rukum jo man permi kamai kabamenta lele kelas tang banhiar. Karena bilang jungin keseng nilai song ya ke executive committee keban kong ni song ka arbo kendatrik ba ke central executive committee keban ni song menan sesdan industri nilai tai sani ba halor ka jungki ustad plat di kot kali kamtam ya ke insurance ke balalong ba na kan reujar news pasan reu ka ki ustad Saka khala hajar lais ba engka ta kali nama ta ka third party kabai ke first party le kala poi saka ar khala hajar ka te kecing ki ustad joni ki insurance na yang joni ngila pan jingra bro na ki babon ki yang ka bangidan na bor ka bangidan na pun na kini ki political party su na pan ki jingra bakin penyiram penikran nam jaga central government hagi dei bangi ki cendri belum ki ba ngidang dei te cendri sul tribe ki ba ngidang dei te Sakawai pat kajing e kaba kini ginong yalam jong ka East Coast Hills Local Taxi Welfare Association kila pun pau saka sarkar leng ba ginong pathai ko bor kadai ru alor kajing du nong haka kamai jong ki na kajing wan kantor ki wai pat ki kali kamai saka ni kejela ki bana ki wai pat kejela jong kani ka than chtai lamingi pat na ka than West Bengal ki bawan ket ikinong jong kai parthai saka ni ri lom khasi chantia kat kom kajing ajing mot jong kini ki khat jong kani ka seng kila ong ba ka sarkar kala dai ban perkheng ikini kali kamai ki bawan na bar Daga basya eki banwan ket breu tang hadu kanong ba shilong kat banang ni pat dai ban aila ki kali kamai ki bana kani jela ban ket iki breu ban yalam sakaleng ki jaka junga kai perthai ki badan hakani kari lom khasi bat jantia padang kejungi kalong ba kejingyap kejungi local taxi habi de kamai keji na kejing wan tur kerthap jungi kali interstate ha bai dei bakini kali bubun ki kali interstate kila suan rung ni ko jaka jungi da ka ba kini rung ru hagi schedule area ko hagi jaka riulo and schedule area ka ba ki kham da watang sinaya ro katak saka district council dan isi hima di suya jai pa di jaka ki ba hapo ko punya chong se te kuma pi kuma kalong ba kini ki interstate vehicle kalong ba kiwan teng na du na Assam kiwan na du West Bengal kiwan yalam itu passenger mungkin nang nang the kiwan yalam kai sora semol nong baski ki begi jaga da ka bangam la mention lut hame pandalami pat jarjami li phajang no sala ki jaga de kani ki berhoi pelong ba ngi ki nomnya taksi lani ngi ki nombu kali kamai hmi apo megla lani soslong ngimdon kejing nang i ram nang kejing wan ni kita bis kabaru kolong kejing nom jang goman ok megla ro kamdi su ko pakai namar ba kilolong masuan use ya ka ri khasi ba ik kiblai jungi kum katasbin ka ba kiswan pe lino dembe kata kalong ba ni kajing persa jungi ba kasaka ka dimle ye no habi de bekini kli interstate ba la kiban ki ban bu no e kli jungi ha ka jaka badai ba ka jaka bakin perkret nang leng goman ba nang tu de kin pick up no ki kli ki ba nang ni napo sulong la ki kli jungi nang ni napo ri khasi ha ka ba ki nang bu kli kamai ru kin khamim berapa taksi ru kham kiu namar ba balai kalong hadu kat mata berapa taksi nang ki nang bu kli kim jukiu kata berhoi kolong ba kapai kamai kolong saus pa kan nak saus pa bio no driver lajar sina kemo la samai no sosis pa long sa lais pa tenak lais pa mata la samai no sakit taksi berhoi habakut utrai kali bat maintenance dong unda yo bon ero sis pa after nak sis te kamdon simut i isu kan tedeng mata kada klaman kentiu yo pat om tang yangi nongnya kali dan nong bu kali Henry man kentiru ya kayo ko jong state government la state government ka pulawen tren ka bani hakani kejing kendo baginong pathai ko bor ni kasngi kinong yalam jong ka East Coast Hills Local Taxi Welfare Association kila ong balada ka sarkar kamla banle e halo kani kejing e jong ki na kalyang jong ka seng kan sapolong da kejing ki ban pen sngau syak sarkar kani kejing e bat kejing ki ke banikong e kan long da ka bawa lama yong hakikali kamai jong ki nadu ka khatwai terek mentau nailar hagaba an kersan ru da barok iseng jong ki local taxi habarok wai kari lom kasi jantia lamai ba la haka khatwai terek mentau kunai kan don so ka first education jongi kolong da ka jingdang lama yong haki kali kamai jongi
Amdai tak ni po East Castles, amdai war aduk nong stoy. Nah, itu bro koi kali kasih jan ya. Kita kalau ngikut apa, ban yedeng renti ya kini kalau mayong. Kemba ini ke Central State Committee jungi lai poi lang road nak yang nong stoy region local taxi owners and driver station Central Budi lai ta lai mer hiru ya kini yang mana yang jadi hiru kami fully support. Takta om tang ya ke taxi po East Castles di takta road ya bro. Ini kecil bro jadi insurance.